ka jingwa jingtep ling ba ka right to information ling ba fairson kharjana minta ka sngi ka arp kandai tarik jeliu kala pente pai ba bakala lap bakatnat ka kwat ka khia kala penja hadu nyopasan poin saufu arlak tengka ya ka pisa ka badai hok ban siu shiki asha ki badai ki nongtre ki bajirap ya katnat kum hakikam sam dawai polio bat kiwe ya kani ka RTI ba kharjana ulayo pediang no director jongka health service MCH and FW Hakabay day baka jingpan jingpichay halo ka jingsiyo ka bathamay siya kinong tray asya. Hakani ka RTI kat kum balalap baka jingsiyo ka bathamay ka bala tray kam nadu ukulalingkot jong snem arajar katsan lapentip baka nat ka kwat ka kya hadu menta kampat bentray kam ya katay ka jingsiyo ka bathamay kabaday bansiyo san hajar tingka shibnay hendray ka dangsiyo ya kador ka barim kata saw hajar tingka duna. Habis keren berkilat pasai kubur hasin kong ubah kharjana uloong. Kajingdon jengki asya hapok kajela hadu menta kalapalat syakalai spak sangut bat kajingdu nong jengkawai ka asya na kajingpom siu hok ya kapisa kabadai banyo hadu menta kalakot hadu arpsau hajar nyau spak sanpau tengka. Menta ki asya fasilitator nalak ba jingtrai similar jong ka health department kalong sebal parat. Ba kata interest na biki kapendo penjenja kita ki yakini ki asya fasilitator. Hab gele bing siu keba o arda kendai jing siu ko kung badal siu bade ben siu iki asya fasilitator kadi 100,000 sibna. Kata kalong lajar ka allowance bat seja ka honorarium. Te ya kani kim siu kita 100,000 ko kile ben siu. Kisiu duna ya kata. Dan ki department kibasiu lahja, kideng basiu lajisteng kuntai. Kimsiu sawaja. Kata di kindu keba ngalalak bang RTI. Hadin haw aja kesan Januari aja kesan kawan pada sedang weka revise payment juki. Kajingsiu kalong no 100,000 tangba penduduk no ya ka honorarium. But sispa arusan per set per mon sa blok minta meeting Turki. Tega bumut begini ben yo senaja sispa arusan sibna. Te hadu minta ya ganiru tim pasio. Kajing tray kam kani senaja kani sedang nadu Januari minta usulan. Baka hendak siu pada geng berasiu senaja kita berasiu pada kata. Plus kawai berkimpas siu minta berbon lagi ketiga area. Ke area kalau bersiu nadu April hadu Disember ada kesah. But yang ke area kalau kita beliau orang arjar sibna. Arjar sibna nadu April hadu Disember ada kesah kalau kendai benar. Kabumut yang ni area kalau kat raja UAE Asia. Te ladang yang di Asia hakni kami khalaya kidon tulais pamut ki Asia. Ladang tu yang kat raja da ulais pasan poidu sanlak sau kudaja nang ta pada haba ka senaja harum ta pada kisiu dan bersiu ke olrik bersau hajar pada kata lu ki aduna si aja dan adu mentau nadu ni Januari hadu mentau Jun kalau driu benai kemun driu hajar nang ni ladu nak hendan ya balo cindu deki iwi asya ipoi idebio nak tak bak do mki ipoi ar saja news pa sampau malwe hendai haba ken roughly namta jindu deki kenang ya berkhot ke asya idebio ikani kepsa bakla nun kam bakla ni khemai kalau malu news sanna sang praja news pa sampau kata kaliga bisa kabaki khemai syaki asya